Halo, jumpa kembali di channel saya Elvar Musik. Dan di video hari ini kita lagi di perjalanan di Kabupaten Maros. Dan seperti apa videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke sih. Kadami mangi amboku ajak muku matuai indok nayanu nasabat indok nayanu magala mapasilapa na magala malaindra sikokoi aladui koperasi desi senangka nawajai indok nayanu nasaba indok nayanu magala mapasilapa na magala malaindra indok nayanu magala mapasilapa la magala malaindra
baca macipi duiku angka saja duiku oko mana mirota wewa pinrangan reko lauka masina yolo pimadare kenaya capu bajai bayar utang ma makoko para luka minta tolong bayar utang ma puratono tuka pangbante bayar utang ma makoko para luka minta tolong bayar utang ma puratono tuka pangbante makoko iko situ bantuka makoko iko situ tulunga nareko lauka masinga yamiro bawa mupau bayar utang ma makoko para luka minta tolong bayar utang ma puratono tuka pangbante bayar utang ma makoko para luka minta tolong bayar utang ma puratono tuka pangbante
kasih. Tidur mati Allah bolana dek nitai, anu maca bela beliwen nita mana.
Si purana candu manu ambon nalarin so
jaluk tepimu pada manika jutin di peji. Napa tak tu ngengusalai rekodek nawi takik macepi, rekodek nawi takik macepi.
sereng magina yang muroja teruk bawang no Andri Lauria Lena tahu ripojimu tahu ni Andri ripoji lalu ngatiki mi tahu masih Masandala siwali ya sama poji masanda